Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Kenengi kenengena lakoni kalakona kengai kadetina makletak sombong abna alaika ya khairal mursalin alaika salamullah ya khairal dunyah beni tempat tujuan sakader tempat ujian usaha cungkus bekusen akhirat tempat belisan alaika Allah ya khairal mursalin alaika salamullah ya khairal katil selanjang ben bungkol bila pon siap ipekol lebele pada akompol meski sejauh itelpon alaikas Allah ya khairal mursalin alaika salamullah ya khairal Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi fi kulli muddah aqulu da'iyan wa mutadarrian ilaihi subhanahu wa ta'ala Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wabti'adah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli qala annasu niyamun wa idza matu intabahu amma ba'dah hadratil habaib wal masyayikh para alim, para ulama, para habaib langkong-langkong Habib Ubaidillah bin Idrus Al-Habsyi se abdina sangat amul ja'a kita hormati sareng juga ajunan Al-Fadil Kiai Haji Muhammad Rafi'i Baydawi ajunan Al-Fadil Kiai Haji Muhammad Tahir Zain Abdul Hamid ajunan Al-Fadil Kiai Haji Abrar sateja para kiai ajunan Al-Fadil Kiai Isbat Abdul Qadir ajunan Al-Fadil Kiai Ahmad Mahfud Abdul Qadir ajunan Al-Fadil Kiai Haji Ismail Abdul Qadir sateja abdina sangat amul ja'a kita hormati Kiai Abdul Mughni Sam'an Kiai Bayhaqi Baydawi sareng saja para kiai para asatid tokoh masyarakat sibeten kaula amul jaki Bapak Kepala Desa Sotaber sareng seteja Kepala Desa selain seteja aparat pemerintah seabdina sangat amul jaki ajunan Bapak hadirin muslimin ibu hadirat muslimat lebelah datang ke pemilih pencinta Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Semoga kaula ajunan tak cukup along polong isata bermololoh, tapi sehingga terus along polong sampai depak de suarga na Gusti Allah kala ben setong tampar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin Allahumma amin. Sebeten kaula sangat amulja kita hormati sateja panitia langkong-langkong Kiai Jawahir sarang Kiai Fakhri sekeluarga sateja panitia selain mantir muka sateja perjuangna ajunan etrema sareng Allah subhanahu wa ta'ala sehingga jadi amal sebisa kebaili oleh tor-ator da ajunan epon Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma alhamdulillah. Kalaban rahmat hidayah mauna Allah kalaban lebat silu alhamdulillah kaulaban ajunan bisa kita pangki di dalam acara silu acara maulidir rasul mantir muka kak dinto tetia kasalamatna kaula ajunan. Amin Allahumma. Kalena salawat sarang salam semoga tetap ia torakia da ajunan epon nabi rasul pelian imamul anbiya wal mursalin nabi si paling sukses nabi si paling peduli da kaumat engki kento Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kaula ajunan ni sami mulai barokah syafaatipun Allahumma. Ana padretan kaula ajunan bangga kaula ajunan seneng bangga raja ateh sebab kaula ban ajunan bi Allah ipateti umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Ana pami bangga Nabi Adam saos iri pak Nabi Adam saos iri ka umat Nabi Muhammad. Anapa mi iri karena empat perkara si ibulja iparingaki ka umat Nabi Muhammad. Nabi Adam tak iparingi sareng Allah. Kenapa empat perkara si ibulja? Pertama cepon Nabi Adam engkau iri ka umat Muhammad karena seko ala ko dosa sekalian ala ko salah ka Allah sekalian melanggar sekalian ke Allah sengko atobet ratusan tahun tak tuli terima bi Allah sengko atobet sampai 450 tahun saya terima bi Allah sengko saya terima atobet tinglang kok beri Mekah jadi aki melalui asma Muhammad sengko saya terima bi Allah saya pasti terima kok matur ke Allah ya Rabbi kalaban barokana Muhammad samura aki itu sabdina ya Allah terima aki tobet abdina ya Allah jadi apa sebagai respon dari Allah dan ini menemukan nyaman Muhammad jibandam Nabi Adam matur ya Allah abdi nadamu ibang labang aswarga mi tahu banja Muhammad jimulja iki je ben ibang labang aswarga ya Allah ban mon tak aja muja orang tak kira polong benyaman ajunan kanan ibang labang aswarga toles la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mun tak king jemulja manusana tak kira polong benyaman ajunan ya Allah. Respon dari Allah iya dam kalaban barokana Muhammad isapora tu sana ben alhamdulillah sengko iri ka umat Muhammad sengko cek terima tobat bedai Mekah subhanallah umat Muhammad tak usah ke Mekah atau bet pekun iterema bi Allah atau bet isetaber iker langker imaroma iterema sareng alhamdulillah luar biasa ring paparing Allah malamun lambek tretan orang abejeng tak abejeng ngilang ker pak abejeng pikir kase songkon beni songkok biasa songkok rambut ileng-ileng cetak sajeudeunan apa abejeng pengkir songai sajeudeunan apa unteng ki kalak dinoreng boleh pak Allahumma sholli ala Muhammad. Umat Muhammad atau buat istabar isabur Nabi Allah engkau saya terima usaha atau buat Mekah ke Allah. Masya Allah alhamdulillah kebanggaan luar biasa teretan. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya nomor 2 engkau iri ke umat Muhammad sengkau ala kau dosa sekalian sengkau ipa keluar dari swarga ipa apesa benih bini jebon Nabi Adam sengkau ipa toron neng India ni bini ibu Hawa ipatron neng Jeddah sareng Allah lain negara pan saperapan negara ni Pak lambat ada telepon Pak tak bisa halo Pak Masya Allah dunia lebar macam panika ikaduain bi Nabi Adam dan ibu Hawa sengkok salah sekalian ipal keluar di surga ipal lain bi Allah sengkok ipatron neng India ibu Hawa ipatron neng Jeddah nah apa sih kalau Nabi Adam neng India atani cek gunungan India nih Pak tani gandum, kedelai, padi, jagung,
alhamdulillah yang lain bentani naring sataber Pak. Kenapa? Nabi Adam namun kilaku lemalem tua. Lemalem tua. Wah, minta apa ada bening setabar? Wah, mun paring setabar namun ki aku lemalem tua sombong, Pak. Tapah ngocak apa kakana colok iku. Iki bagi Nabi Adam namun ki aku lemalem tua. Kenapa sih dari Ibu Hawa? Ibu Hawa gitu karena kita ben ari ben malam mah mike cukup citer teritan. Alhamdulillah. Cekok ibu keluar dari surga, ibu lain bini tapi umat Muhammad ala kotusa. Beni karo sakalian poloan tusa pakuna polong ben binina tegi nugi abolong tak bolong reng satabar ya Allah ale selek ben binina kita oleh koto saya rasain lapetong dikit badat ada pakuna polong ben binina ala ko salah pakuna polong ben cengko iri ka umat Muhammad maka tore sokoren kau leben ajunan bi Allah ibadati umat epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pabanyak mas sholawat cepon ke Khalil kawagib gila teginun ki sholawat seranceng saya si pandek saya si pertengah saya syair saya nasar saya sepenting kita tore asambung dek Rasulullah tangkis kebedan mudarat gitu kalau ben lebat baca sholat kalau ben bacaan sholat wat amin Allahumma Masya Allah hadirin tantretan sebutan kaulah amul jagi tadi luar biasa umat Nabi Muhammad nih sampai ke akhirat bi Allah Ta'ala ipalain apa umat Nabi selain antri Pak saya masuk ke surga tapi umat Muhammad masuk ke ada ke surga amin Allahumma Masya Allah hadirin hebat tak boleh umat Muhammad panda umurah tapi bisa jepok dekat umur 1000 tahun panda umurah main 35 45 55 sebitek telok petong bolo tapi bisa jepok nilai amal lah dek umat si umur 1000 tahun apa mi sepenika nilai amal umat Muhammad ikel tekel sareng Gusti Allah ngaji sekejap macam mangken sampai lober kol 12 setengah setong lebih bagus itempeng ibadah apa jeng sunat saibura panikasi andi umat Nabi Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad anak pemicek peraja na kencer na ngaji kaulah ajunan isena ate kento acem-macem penyakit tak acema tak kireng setaber ya tipe nikah penyakit acem-macem beda penyakit sombong nah apa sombong gendek arah segendengan ben orang lah kento penyakit badai kay nurutin badai kaula ajunan sedaja maka tak langkong nyak banyak sombong kento medel dari itunya tegi bagi mula aba banyak pese amul du dedere Pak maka tori kain pese beni segala-galanya kain bisa beli Roma miliaran bisa beli Roma 3 miliar yang terus terang tak bisa melek tenang Pak tak bisa melek nyaman punten iki banyak orang yang di Roma miliaran 5 miliar keng tak abid atal lagi ben binina atap tak ada ketenangan ni ate kento naudzubil lah maka keng ain pese beni segala-galanya keng ain bisa melek kasor empuk bisa melek asi si dingin keng ain tak bisa melek tedung Pak mula kadung tak petedung abi Allah wassalam Pak lagi kasor empuk dingin asi tak bisa tedung anapa tak paringin bi Gusti Allah tapi orang setaber alhamdulillah makita kasoran tedung kasangkir pereng dele alam pati rosok tak kinun ki Roma beni miliaran kok rongkok tapi kompoi dele taning bitong lagi bagi alhamdulillah anapa beri kesenangan bi Allah tong tambahna sombong kengai pese beni segala-galanya nomor 2 abe kau ajunan wajib andi angkepan orang lain lebih bagus Pak iki keto tambahan ati sombong keto orang lain wajib kula ajunan andi angkepan orang lain lebih bagus ben abe dan kula mulai ungkede keto kula ati ngucap ya Allah orang saya dan saya baba keto lebih mulia benten kula lebih bagus ben abdi ya Allah anapa ya dan keto banyak orang setoan benten kula ternyata situan benten kula pertama nata langkong berarti keluar saya tahu ngucap la ilaha il
keluar saya ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah berarti muljaan ben Nuruddin Pak. Beda orang sing kemudian benten kula Nuruddin andi akbar sing kemudian benten kula kayak itu ya Allah lebih bagus benten kula karena kayak itu kibur saya tahu maksiat kibur sing ati lereng bini ratin dan kula pun sebidak tahun ya Allah. Tapi bagi wajib andi akbar orang lain lebih bagus. Mun kau lagi andi akbar lebih bagus buat orang lain. Palang nih Pak. Sombong nih Pak, itu kan isan Allah. Iki mungkin cetok wajib ngaji kaki mula mailang penyakit macam penyakit. Nomor 2 penyakit sudah di hati itu penyakit penyakit iri hati. Penyakit iri itu andi Nuruddin andi panjenengan andi Bu. Pengatur ribuan kan nih songoni iri hati kan. Kenapa iri hati? Berat kan mata orang lain. Pun orang lain kelar bangun Roma tabak orang kelar mulai motor menge ngadele tatangkeun kalong landur nguncak deure Allah mati mendadak naudzubil buang kan ni sakoni itu paling itu kan di sareng Allah subhanahu anapa berarti tak ridho kareng paparing Allah karena si masuki si magepang kento Allah maka sehingga kalau kaduan butuh kento banyak bahasanya sarepong kampung ijat sisa kento. Kenapa bahasanya mata sogi pun malau cek sapu birun telok. Ya Allah, ini ke bahasa nyasar Pak. Buang gitu buang. Pas penyakit boleh kau lebih ajunan iat lebur mukaan aib Pak orang. Lebur mukaan rahasia na orang. Tore tutup pun bener rahasia. Jadi kebele kau orang tutupe. Kau lajuran mau nutupin rahasia orang bekal itu tope sareng Allah subhanahu Allah jaitu kan namun kau lajuran mukaan rahasia anak Allah ini kasih patah as-sattar maha nutupe maha nutupe talangkong Pak kau lajuran pada di rahasia kapi lagi Pak keng bini kau lajuran tak tahu ya Allah taala Pak ini bini tak tahu ya Allah panjenengan Bu yang bini ada di rahasia kengkek lagi tak tahu ya Allah duri pentra Allah nutupin rahasia ini kinurutin di rahasia keng sampean tak tahu ya Allah aduh mun sampean di tahu Pak ka rahasia gula tak ngiding aki aja Pak apa itu jauh bagusan kok tapi bagi itu topin di Allah makan kapan rahasia pakun rahasia make ibadah make ganjaran kapan rahasia pakun rahasia contoh berdari mantan anyar kalau kuna tanya akibi kiain itu nya akibi bernya dari mamal mage dari maju alhamdulillah cukup cecelanceng alhamdulillah tambah sekali tak apa-apa dari mamal mage alhamdulillah sukses kiai cukup anak alhamdulillah puas lebar luas nepon Pak tahu jawab tambah makin kan banyak bunton kadang tau kita nyaki dari mamal mage wah alap teloronda tahu salah telorondaan Pak anak rahasia sampean bendini sampean hunnah libasul lakum wa antum libasul lahum Allahumma salli ala Muhammad para tretan sami murja maka tutup rahasia jek tak buka rahasia makin beda atanya Bu hi apa jangan mati murdi tak tahu bukan kabar kalau enggak tahu tak tahu aku tak tahu jangan kok yang tawa oh mun kakek tawa intari TV kemati mu selamat kan keng salah melarat di sini Pak orang makin mun beri yang tanya Pak alerset Pak alerset iya kok saya kata karo kakak keng kok saya kabar ya Allah delit sekampung Pak kunjak saka mulolot beda apa pendidikan makan tutupin rahasia bekal itu tutupin rahasia dan gula ben bi Gusti Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma Bapak sebab orang nutupin rahasia beda situ orang nutupin rahasia na orang bi Allah ibri pangkat wali gitu Pak bi Allah ibri pangkat wali sebab nutupin beda orang atuku laki gitu orang laki atuku apa orang bini lemeliano bereng bini lemeliano Pak kadang tuku orang bini gitu pas taleringit kan to onda tanurakan to Pak ya ada yang laki tukun yang laki reng bini ro pote online Pak
Kanak-kanak makin ker atak mutu deh cering bini lain bening laki kan bening laki makin rok kentok karena juga harus pak tak kira lagi rok kentok amunyi not atau le mi amunyi ikung nih kau neng laki nih kering bini rok kentok ada neng laki satu ku sampun kemasuk atanya si belia pak bedanya nyira pak napa kacang iku apa pas laki ningal matengel kacang nyanyi yor pak meliain apa sampean dulu telu kali ternyata sing ngocak ring bini pas seger pak alhamdulillah tak ngiding kata ngetok diburu iku bini tak ngiding dia jebrusan pak kayak dari pentereng laki ini loh masya Allah boros ring bini seger ring nih kebi Allah ring laki ini diberi pangkat wali ternyata karena notopin rahasia pak maka tori totopin rahasia kento kau dapat ajudan makle paringin ambimbalan kenceran sareng Gusti Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma para tretan sebut samurah tak bisa lanjut pak itu ada para pering bujur teh pak nyon seborah dan boleh sampai waktu malam pak sareng Habib juga dari penjepon pesera wallah alam takut tak jebok ke Habib dan boleh nyon seborah pak malai terus aki sering kiai selain nyon seborah sakit to pak atur mantiran banyak manfaat aban barokana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh